Kajing sungu kaya choblay nong bu nong thao ublaran benta ha kajing biya linti yagi khun benrio hapo ka perthai bat ngadai wai na kita ki khun benrio kabau blay ula thao kerpang banlong unong yalam jonga 3 War West constituency ban penskam ya kani kajing nong yalam kadai hakar boy terik ngakar pat di piki parlok ki paranong gersan pintep ya kasab jongpi has sembol jong malan nai ngan kam trot kindiat ban keren namar kajingnya lenti hagi sautli ki benai ngasu tu soben boy hi si kajing jok kedon kita kabong kajing terang dik dik bat urendang ru ukam set kindiat bat hakar sauterik barok kini kejing bang kejing sitom opat ba un benkia da kejing job kawai ka kwa ban kran hang ni kanam ka ku blai yanu yanu ruem kulum ya barok kiram ba hang ni bat kumju ya gilong kemi gilong pa kirong ba kanam kan special yanu yanu bat nam kata yanu yanu asim bai kejing ku blai kerpang ya barok ki kun benreu bat barok ki parok nang kersan ke jonga wedon ni kejaka chan jong Rahul Sushen Allah benthe deki hakador san hajar bat 10,000 ngakwa benong kawai ya kita ki bagi ong kinong mikmat ki baju job tang sisin na kasan senem ki baja borok san senem kani kadai kelenti bagi parathan jong 3 War West constituency ki peni bagai pisah ke jongpi yim don kam handai don kam ya ginong yalam ki bakren na banta jung upat ba ya kawai ngakwa ban penkin mau ya kawai ngakwa ban penkin mau ya kitu ki baju long MLA apo 7 amrem ki ba ya sama betul ini ya kitu ki baju long MLA ha kisnem azar khatlai arazar khat pra bat arpulai ngam kwa ban keren ai tomet mata jongpi henry ladapi pendek palat ya kejinglong kertong jong akum MDC kabo jingma ya pi house nem arzar bupra lada wex MLA utuklar ya kakam jong sitting MDC nakapor sa kapor na ito ipi Rahul Sushen harazar bupra unday kertong berat ba jong ka 7 amrem constituency kadai na pajba Omday mga kop ng ito yupi kani kamday mga kop yupi sutuk bakla handray kani kajingkun uhet po tumi uslor lamin bat kini parok na kudeng pasya ya Rahul Sushen handray ladam mopi kita kibaong kiba hakmat benkenbas yaw siting membisi bomler adam day mopi kiba mikmat pendrong saying sasem jong kipajba jong kani ka 3 War West constituency kakta yang amarwe ito yupi nama kami kamday kakam jong Stephan Mukim kamday kakam jong ulak men rumboy ujo ubreo menta uong Rahul Sushen umlong kadang ong nasutu syai hau azar bukra kadang gejingma yauni porlok ngapan sisu pengkeren siap ngan pensai koi ngan pensai kuno ya gini kertam bayang langban nga nama kibakan kenbas ya kiki day bik XMLA bik MLA bik MP ngakwa pun pensai ya tani kawai kalong yakin ni kiparlok bot ni balay him ay kini election kalong fair and square fight hapre ki kertam MBC UXMLA dan nungkong kismi upulot kapor ka sa mga Jews pa War East constituency urang perkat yung klan yung tau bom na tau UDP yung tau NBP Henry uklet baga War West constituency kaya yo do molanay utama kipad ba kiiit ba kisanya nampan seban keren niya kajing sisa to kipad ba ng UDP ngahapan keren niya kajing sisa na maru sitting MBC wat hadar bartawan di council umantil hakakang kanbas mura o magsusuki hapan keren dulu XMLA bantunto yu Rahul Sushen hato nga lajueng MLA lajueng MBC ngampak jueng
Nakakadang wakwa man pensay ni kipat ba bopli. Kibaju ang niiit yung tao Stefan Mukim. Niiit yung tao eksemende. Kan mau tang kawai kapor bagi om dari sajkat bagi sadrot ngerti kelakut. Mentah kedai ke generation jong di 5G. Da kita ki bagi om ki banabar ke yin ni bansi ki pajba ni ha penbek kerat ki haga ahui tarik. Bat segawai ngapabun penskan ni pi ki pajba. Zagawai ngapabun penskan ni pi ki pajba. Ngaju keren naduk nengkong ke kanvas election haduk ke jangkut ngampat juga tok yano ni tu ibi ngampat ju ong bau taum long masih keren ya tau dor sensar masih keren ni ki rapper yang masih keren ni ke tourism masih keren ni jik ju gipat ba Henry Bopli kita bisa song pada waktu anya assembly ki ong utau independent position dah job bat ke ong kawai ya udah perlok sama pengkot kejingkran ucap MLA dari nag independen andaulah rong saki parti bopli umpat jujab ke MLA bat kendong nyepi kejing edau kolomba haus nem azar kusau napa laiwar west constituency umalenai unyai pernai inyok kejingjab Bak kejing kular kejonga ya pigi pajbakan ni throi kamtam ki long kemi ki badai ki mensim kejonga ka ai baka kular kan pendat la kular onda nga pois sa katong ya ki tu bak keno yang ngan pois ki UDP ngan pois MVP yang pois tau pra handai urahul susen kular tang kawayo pajba kan ni piwan throi na benta kan ni ka kam election kejong ungun ni UDP Lada nga job nga pa biang kruy biwan sa sisin. Hinray mangipad ba? Hinray mapipad ba? Hay role sushen unyas no andala job election. Ikipad ba? Om hadis nem ahza karlay. Bat nakatadaw mo bipad ba? Nga kwa tanggoy bang kiran hani kapor. Penskan ka nang rin mo jong pi. Nga dayos ngaw hakinikiski. Hakiskiski arski kibadat. Ki ong kinikiparlok dan kita ki waipat ki parti ki barong hak ki barong sayang siasan ki jongki ki bakwa bentit hakador sanaja si kowajar lada ni divide dia kata pisah sanaja si kowajar ngasenai bapli kita ki basyatit ki bansa yondang yu budam haki waipat kita ki kertong ki batit kador jongki kelong argusan naya hak sisni batken ong sakawai ya kitu kebatap baki babami ke pisa por election pile mau pi bahikai ya kinang mikimat makin ja barok sansenen waju keno ya ki kertong waju keno ya ki nama kimat handrai kipat ba babli nga isnai kinyop ha kita kitang kaplia handrai kinong kersanjung raul susen bidon hang ni ang sipawang ni tuipi sa hinyo persen kinong kesan ki jonga kinong don haying kinang bunkam menrep penrian kini ki sipawa ki mapoy hang ni ngania tu yupi pide kita ki spai rupa pide kita ki tengka bat pide kita ki bagi ong biwan ra di kejing syai hakam election ngampat tiet uai kun samla ngampat tiet tang uai riwang ba ban ong ban ai jingkersan yang handrai ngat tiet yupat ba dai dakakam kejingsyania ba kejingit hakini kisisni asgi don kita ki parlok bopli kiba ong dan kata kali jong nong kersan maulunai hapok nong talang ngamtep utang nong talang ro hapok war sentral kidon kita ki maulunai bejeng election kibo hapok social media baka kali jong nong kersan jong maulunai kiwan pentut sesong setau hapok nong talang kanega pendigadak hausem arjar bupra kenong talang keting yang maulunai ro kawat sentral ro kakwa do maulunai kawat isok kacakwa do maulunai nganang mot umalunai ukut tanghadaw ki badapo amsarin handrai kakubor do maulunai
baro ke Seven Amarem, baro ke Jawai, baro ke Shillong, kitip uay umalanay, gabo ke Lawar West constituency. Bat menta ke singin itu ipi kipaj ba, kiparlok ng kasan ko jonga, scam ka nong remyong pi, jompi, nga itu iway pa iway dur kaman, nadanga kaski ka ding job jonga, kanito ipi, pidai sisa, kita kiba scam ka nong rem. Bat lana don hakapor itu ipi, ka special consideration, ya pi kipaj ba, kiba mi na benta, berkersan di rohon susen. Don kakor burom hakini kisisni arski, nama ngayo kidon kita kimersiang kibokwa bandi yaga akor keburom jong umaulenai kajing persang bandi yang umaulenai hagi social media hendrai ngenong yipi kipad ba kajing ele ha katma kamdai kibasok don kibasyaksiat don kibami isnam hendrai habakot ngira kelama jong kajing job Pipin mong, pipin mensa yangi, pipin to bria yangi, pipin to yangi. Hendrai syukur mau kawai, kisipai jong ki mau jong mau nai, kira kisipai kibas kem triang hakan nongrem, belum sakit hakan tengkap lia jong ki wai pat parti. Namar ngania tu yepi, ngam judan kajing pet siliang yano. Ngam dan kajing pet cemat yano, kum kinong kersan kejonga. Hendrai kumbang aju ong na kapor kebang isi tam hayaki beriu kolong yang iki benriu dayu tang yong uriu arsap batung kinong kesan yang itu yupi kibran ni kapor tongin long kita kibadon kata ke jingmot bagin long tang sisap haka jinglong nong kesan kejongi haka jinglong jing sania kejongi hau maulunai Gakar pa di piswa bingin yat nani kajaka. So bingin meet nani kajaka. Bingin yat kata kabing ong garol chobi. Hapa peni ka jong tali ka jongi. Bakal air jong jing tali ka tu yepi. Ki donro ki priyo ki rang perkat sa engin let sa engin in snow. Bat kani ka jinglong ka jong ki lesing ani tu yepi. Ka jing I jong ki ka jinglong tali ka jongi. Gila ban support yaw molanay ban kersan di molanay. Menen ngay tu yapi hakas nang badan burom jong kertong UDP uparlok bat umben gujonga ngalet ban kirpat ya kasnong ngaong kani kamday ka football match hapleng kasnong pleng bat kadarang lada haban yele football hapleng kasnong pleng badarang kan type kasnong pleng dan sipo gol biya mantang itu yapi magi kam tubet maki hendrai haka politik sanji masima Bensai kinong ilam kadarang katebet bensai do kun senrang juga snow. Dikubur pat ka kubur ya ka ibo ang romba na po kasnong boleh sekatri bering juga snow. Menen nga keren na po snow bering ini tu yupi. Kilong keme bakam tam ngani tu yupi. Nga kerpat di kay ngani ng kerpat. Saw kali san kali na snow bering kimi bangkersyan yo molonay. Kata ka di kapor. Berkata kadai kajing soskan jingmot jong kini kinong kersan maulunang dipat baki it ingi om dakatan kapria hendak ki it ikanong rin jong kini kinong kersan jong maulunang bat kidam kiba ongro ngitu yupi wow kini konsensi kini kisnong bansno kamay sa 3 West konsensi hidai ki konsensi ki bansa baptisa hendak nga tu yupi idon ya kini nosong snong ha kini kisnong gidai ke ba it ba yaw rahul susen bat ki kermenro lada kedarang kan scam kedaw ki kan scam kisnong breng kan scam di ba syati warong kan scam gidai ki way na kita kisnong di ban penjob dan burom yaw moranay lakar pa di pisum ha way When coach way gitu di polok menhantai nggak iya tadi semua bilang yang dia orang ngantai bilang semua untuk semua way yang kuah way ru pada nanti undan kemensir asap yang way ru nanti kemensir asap kami kena kecinjak cungpoy tak persyak dan kepisah joget NPP UDP tak kuat pak Bagaimana bisa kebelah berpentame yang mau naik lagi dengan Syam jauh dari susah.
Way are nine. How about nine? How about nine? How about nine? Cái tranh chấp, cái này cái tranh chấp, đâu bật cả. 시작으로. Buram balik rungno sila gejong kali gejong pi baro ki buruk nong kersian sebab rungno hala gejong kali gejong pi